utembere mu nyubako nshyashya ni ibiro byatangiye gutanga serivisi kuri tariki ya 13 z'ukwezi kwa gatandatu 2024. Ni ibiro by'akarere ka Burera biherereye mu karere ka Burera mu murenge wa Rusarabuye. Ni ibiro by'akarere byubatswe wavuga ngo bijyanye n'igihe tugezemo, bijyanye n'iterambere tugezeho, rijyanye n'icyerekezo cy'u Rwanda. Nago yaba yibeshe kuko uhagaze hejuru nko kuri terasi yayo ubu witegeye neza ibirunga, ukaba witegeye neza Lake Burera, waza hino gatoya ukaba witegeye urugezi